none warahera kungutsaho imyanya y'ibanga ya Emeline cyangwa Bucence n'ibindi ngo byatangaje abantu bamwe na bamwe bahanga babiteraniyeho bakora ubushakashatsi. Na Jessica izo mipangu yabyicariye abaza n'umwuka wera sinzi uwo yabajije uwo ari wo ngo wamusobanurira amubwira uti turi kuyerezo kuko uyu mwana w'umukobwa umwanya w'ibanga afite. Icyo bonabonanye Emeline mu maguru hari ubwo ari igisanzwe ni impamo ya Mungu. Niba igitsina kingana kuriya ubwo nge ntago narinzi igitsina kuko n'ubwa mbere nari mbonye ikintu cy'igitsina kingana nk'umufatangwe pe. Uyu Jessica izo mipangu kunze kwita umwami w'abagore ngo agikubita ijisho Bucence ya Emeline ngo yahise amanika amaboko aremera ava mu murongo aravuga ati umwami w'abagore sinkira umwami w'abagore reka mbiharira abandi ngo kuko ngo yabonye ivide ryose rya Yannick niginjira rishirirayo aravuga ati nibisanzwe rwose nta hantu nakora nta kintu nakora ngo kuko yageze kuri Google aragugoringa arabaza abaramubwira ati kimwe cya kabiri cyangwa ibihumbi bingahe by'abakobwa mu murwa wa Kigali hano mu Rwanda ngo ameze nk'uwo mukobwa uri kureba cyangwa uyu warebye video ye. Dere yuko tutagiye kure twifashishije ingero n'ibifatika hari umukobwa uherutse kwicara akitereka akavuga ati nyamara umugabo nta hana nkora rwose ngo nagasununu kameze gutya ngo yanteje ibiheri nandetse anteza n'ibindi byose imikasira imyangaro. Uwo mukobwa mwese muramuzi dere yuko ibintu bikomeje kuba kasamutwe nawe ngashobora kuba ameze nka Emeline. Uyu Emeline ukomeje kuba kasamutwe ku mbuga nkoranyambaga muri uno murwa wa Kigali ukomeje kuwutigisa kubera utuntu tw'utuvideo yazanye ngo acanga mu mujyi abajene bacyuke abibutse yuko inshingano zabananiye ibintu bikomeje kuba ibindi. Uyu Emeline ngo dere yuko ngo video zasohotse zigera kuri 4 ngo ari ubusa kuko hari n'izindi nyinshi zirimo zigenda zisohoka kuko aha tuvugana magingo ya tuvugana hari abantu bafite video zigera kuri 20 za Emeline. Mbega ni mushiki wa Baritazari ku Gahuru. Aho Baritazari yakubitiye video 400 uyu mukobwa ngo yaje kugera karenge muke ngo arashaka gucangamura no gushyushya umurwa akabereka icyari cyo. Uyu mukobwa bamwe bari kugerageza ngo bashaka uburyo bamurengera barebe ko yabona uruvugiro ngo afite n'amabanga menshi agiye akaze dere yuko ngo hari n'abandi bantu ngo bagiye bakora ikijyanye na Bucence mu ibanga rikomeye ariko ngo akaba yasetinze kamera. Abantu bafite ubwoba n'urwikekwa yuko ngo naye mavideo nashobora kwimena hanze rwose tugakomeza tukenjoyinga tugakomeza tukishyuhira dore yuko umujyi wari umaze iminsi ukonje Baritazari yari yarabuze gukora n'imiti ntibayifata. Yesu Banyarwandakazi ibintu bikomeje kuba kasamutwe kuri no mihanda kuri zino mbuga aho byaciye ururondogoro igikuba cyacitse dere yuko abantu bamwe na bamwe batazi yuko Vestina yarongowe batazi yuko rwose yamaze kwishakira umusaza ukuze cyane bari kwirebera utu tuvideo turi gushyushya ikijyanye n'irungu reka ibintu bikomeje kuba ibindi. So guys nkuko bisanzwe nkuko mumenyereye ni Giro kora subscribe kugira ngo iboro video zijya zikugeraho gatanu kandi nk'ubu ngubu nk'umuntu urangije iyi video niwe ngiye kubwira aho yakura ziriya video zuriya mukobwa. Nyandikira kuri WhatsApp 078 79 24 755 078 79 755 kugira ngo ubone video za Emeline. Umuntu urangije video niwe wabona bino bintu, umuntu utararangiza video nyine nuko we nyandikira nkukubite video ubundi hashye batwiyeretse reka natwe tubarebe.